pran no na nko onye no anase ye wo moa bi ye beboa no a na nyame so aye adom na na o say sapon wo Denver US of A was sending ima 1,000 unyame hira no papa ena ya maame baako a ompese ndie bebo ni din ono so the 5,000 aba nti almost yimesika no wo ye nya ne sa ti adwo adam no se bedru na abo ano na wabeje no wakotua na otimi aye ne nsohwe na level 400 obi o ye nurse ni die watumi akonanim ye de enije nso abre urade na blogger bi a efre no Tino can imagine nyame hira no papa said they will share videos no ya dia aso yani na yani so age ho nti Tino can imagine baby a wo bia o ma me adazo amene me adwumayefo a wo Sompa Nkomo so nyina yesi onyame won hira na apemko de ehodo anu nti na de ewo ho no nti mo a moya madwen se mo bebo yi ma no so yensi mo kwanya wo ho onyame so obehira na ene yetete ma sa topic we yetriti na me papa sofu bi na frame no so yini ni kampese obeba beka sa asem we wo ma sorry by date no de ma me no na emwa no so yini me pa cho ne ya wada kwa kan wasem na ema dodo no a mekofo dodo no a bobo mama ne se wo muntie nti na emwa ye be the character of Abigail kan ho fa Bible no na ko First Samuel yen kwasem ti awe bi ho na ye make nyina so nkasa Bible abampa the Bible we mame First Samuel polana we bi anam First Samuel 25 3 echo down. First Samuel 25:3 echo down. Na oberima no din de Nabel. Na ne yiri din de Abigail. Na oba no wo adwene pa. Na ne ho so se ye de besi entumrika enko 25 ho. Tina Pentecost for didi ebo echia Abigail oba ne ho fe no wadwen pa no. Yemfam free 23 na Abigail hunu David no oye ntem free afrum no so si fam na odinanim butu fam na odinanim butu David anim na obo ni mu asif call fam na ode ne ho hwe ne nan ase kan say miwura menso miwura mesona amumuyo imra na ma wafina ankasa inwu wasumu ankasa inwu wasumu na tie wafina ansem mesrew emma miwura mfa na koma ntu onipa huhuni na beyiso na sedi ni dintie no saa no tie wanka me kra mami Abigail ni ku ni papa ye frɛ no Nabel ena wahi David yakɔ akon ya woba na wosoma ne nkrofo se enko Nabel ho na Nabel twitwa ne mpoa didi atem na omkɔbɔ na mane ena David yes ade akye obeto Nabel so we na Bible say mra Abigail hu se David eba no obtwe be no oboni mu ase no starting say wo krokro no wo kansem na wo kan a wo se Abigail oba ne ho fe na wo san wadwempa tinye ma wo ho fe nyina no omuni adwempa e ma ni bi ho fe omo san wadwempa no se mame kasa hu wasumiwura na meku na bede oye jejentwie se de ni dintie no saa no tie na Bible say asem no kan ye no eto David akoma so nti bone a okodi no wantini ani ede na yesua wa ha maame no kata ni kunso e manka owu a na eba fi ho no yesia no medofo a mi utie me oba wafo wato ukuwa ama wankase wabusuafo ama papa ni ne animunyam on sa semba na se be ma ni ko wabusuamu a
de ye no ugina ho ana ye wo ya ba wo na wo de nako se wadamfo betimi adi wuku atam a e wo de wo waka kire no se de wo ye wuku no sa na wadamfo enso be ye no se wo di wo buoma wuku a onyanko so be bu wuku ba se wo dwojo wuku di na tem ne namfofo anim wankasa wo namfofo anim wo ma ne ye useless a wo namfofo be ye sa na ra wo semi wo mu se omo ye sa wo gina ho ana ye wo ya enso wo na watwa esato maami epike woni se de ku na be no onye papa wo ye jejentwie adwene ni mo ha enso wo wu oba kokodufo baboso esia no wonko na ku no monsa ante wonko na ku aton 17 time ya waboni dada kwasi ampani amobra wande da asram enye abrabo papa bi nye enkola na wo hwebie nye school fees no otua bie wo mo a wokobo mama ne no edie na obenya wo beba betua bia ma wana ensa na be me jai present your case de wodi adwuma ne ma wo no a woni asafo ye ho ano a wo so koye boafo no present case ni ma no na ye hwedi wo to me maami Abigail ujinai maami bi aton ne ma e ma beifo aton wo mu me ba kwasi mensa kahye kodu mi su brebre kaso wo ana fa me ko wo bebre maami wo titi aduane bone ma wo yafunu a edura na jo bebodo nam wasa wa wo ma yeso obufo num so obawi ado atire ko hwe hoyi obi abanye o obaye bone a yenkase nka sia na ofie na fada ne mpaibo ko ton wa bonten amuru ni nua woni mu honhoma etwam e wo dan nachi Abigail obenya safo ne ho fe no wa dwempa Yesu sunto ye kunu mo tom ena na de me nko a o ena papai ena me de awale boni a me koye anampam ale bella broni wa wu chaman de oni ma ne dame ena wo onya akohoma enso aduane bia wo bedi maame yesre oba Abigail ujira mani kum papa de no wajiminti akire owi na David kura ko wale maame ne ka ho koso bi o wa wajimi ya na hwea jimi no ado so be ya no be ndi na be de no wajimi too much enuti awiei oba buku ma wuku so huru se wo yi obi e wo ne namfofo anim na bosuafo anim se dwuma ne se na ne maame ya nanu nua bi kura be sra wa nye ho na wo be ya me ehunu se nkoyi dabi kata ne so cover no why huni mobo kakra why fani die man wate na ubinum dwonkuku a ade bechi so ebi ene na aye din okyena binu ebe ye na dabi na me ka no se papa o se kwa me despite no ye papa kwakuti no omu se suru na nti se yi o omu di free baby ena omu di abedru ha enne no benya aka wukun no because sika wo de jagwam wo da wubenya enso bi asa time no start ye no ko be see opa ka bobo na pe nesa sem wo mo yire no no wani akwakire nti wo mo wale wo mtete mirem ho no ene wo mo brey ene wo mu di so aba cover wukum cover wo ma siam wo dem enkoton wo abonten ne sei a esegu tri so ye tete ma is a champion. So mama me da say. So mama eye pa say ene so yesan eti asem we say mu ebiem. Ye de Yakopon ase. Se nkrofo bi eye o mu tie ye no aboa wo. So mama empre bebre no ya na emema no mu bi e ware a wo mu de sebi ahofe ene ware Abigail na ne ho ofe pa na enso so na ho ofe nyina echi no na wo so ben bi woni mu na eboa na ware na wo bre ne ho ase wo ma bebre ya sebi wo mu di wo mu aho ofe na bo wo mu esafo nyine aho ofe ni nti no wo mu kunu no
omu mu omu kuma busuafo omu makura mpo no mu tietie omu anim enso nka ye ka ye nka obanyiri beto a nka wonua no nti ne ye ka ne se wo ofefe wenhua obi owu abiga na ho ofe no wo kire esu bi ema ne boa na ware na wonnim nyansa oba ya wo ware be me ya wo ware no nyansa be na wo de na diama aware na aboa ama sebi onipa bi afiri mu aba obi gye ba bi aka se simasinti mi so meware ana wusuba na epam nkrofo efiri aware ho ana ebi mu so no ema bebre wo hwe abebi wa humble obre ne ho ase ema bebre sebio ebi no mutimi mra wo mo ho ase ewo wo mu kunu no mu anim mpo na kampesa ko wie ebusuafo wa mra wo ho ase onyankopon onhyirawo onyankopon ade ba ko ya wo kire ni ahantan ento oba ya wo ya ahantan ya wo mra wo ase abiga se wo mra ne ho ase kontimi ko kuto David anim empa na chew enyina mu emma okunu ebi se okunu na ogimama no nanka wo se owuo enso na ho brase ene ne nyansa nti ene adwempo wo efa na wade ehunte no wotimi gire mu eplidi emma David ankokum okunu no na ebie mu so no na wanyi obi ya asabio wo fom niama ebi se okunu abotemode ogya niama nimu wode niama no koma David ye wo ma bebre o mte aware ase a me enko na wo nimu menim abusua menim ma menim se but one thing is wo ba wo nsam de ma abondosofo a onyankopon wo hiraw nyetembia na ese yeje abege no ye na so David ani ede na wo ye ama obi ape wasem wo kunu abusuafo ye taw eye ba kura na so kofi okura wo timode no pese minkum nyanti wo nwini wo bia ho be mai wo ye already made ansa na ware no na wotete no ebre no enu ntine ye kan se emai bibia ya yenya wa awade mu bia no ye ma bi nsoso nko abonten na moa afofo ne yenyina mu ma yekun no mo enema nko ya me yekoton yekun wo agoradwa ase na dwa ni tu na se wokun ekoko ye yi a ana wo sa kira ho na wo ko frɛ na ka chense na de mi kun wo ye yi ntine ye kan se ne atam bia mene Fabia atamu sebio ebiri so na gina awade no mampa ye nye wadwuma bompa ye onyankopon ye wode be mane ma wo no wonnim no obede sano so ede amama sebi bema na wa na bi wo obusuam ni suba na enye na bi wo obusuam watu wobucha na atwene ana wo fabia na wonu ebi sebio watu na atwene enti ne wanya no twene ye sa na mema so musumu hu se obi de hye na ya amowa no so no so mu behwe ye ama bibia akoso kama onyini medanse medemanuasi da wase unyina maba offset state na nakua depa na nafia tirimudan ma akwaten upoku agema Eric September 22 Janice ade pena edamwase papa ana makobi ekwe Grace osu ansa anso ejinam Nicholas Asante ai Trudy Mafua na makobi ekwe Olivia Tiwa edamwase papa pasemudi echi Jennifer Poku Riles Cuisine odena kwada so osu K Frederick ono so ejinamu Barbara Asari Ando Abrifa Bonali Listowell Mavis Nsafua edamwase wai se mugina mu Bonsu Dominic Anita Boaten Inshiraba Mensa Apia Desmond munyina mugina IBJ Maglove Maggie IBJ Tetema my lady me do asipi na ene topic meti heading ana meti wo my lady me bom paye pi se urade no me oba te se Abigail na oba te se Abigail oba no ho fesa no ho ka oh my lady na se na ho fe na se bi wonim nyansa dia ne ho fe no onim nyansa na brampanya no ho wi ne de ko maasle na my lady mema pi bo asesa wo ma boni bi mu a omo etie na ya na ma bi ka se oh me kru to fom me bo ano no wagya me ena me ka se bi a kire ma mema wo ego bi wo yemu a simple oda fom kra no
still ohunu ho so ye ken oba bi kuna to fom boa wo boa no sika kura ode boa no wo di natem na di ama no anka ukuna dwuma sɛ ye no dame ase na wo de akonhoma kɔda ne ka ni nyina ewo ne tim papa ye bi a wo ya ama no a wo di didi natem no ewo ne mu nyame ye nadom na osa pagya ne biemu a obesɔre atia wo na baabi bi ye me depa ne sɛ Abigail kokoto sɛ wasre wo hene sɛ de ekoni kunu so no ka ma emra ono no so nanka debi amenka sɛ yale ebebo mi sabre fɛ mo me kom sɛ ade mi gidie na feti ne kura me am de be krim yade na wo no ono eba no so a wontimi nso mi ni adaje a me ko titi kokonu atwa kwai my lady to de yale kro no bra na me fesiu my lady nyamisrawo baby am sabre fa obi am tia no na me busa sɛ sexy brother emma dodo sen e na wo system yi mu a yebetimi ya bia na waka sɛ de ekoni kunu so emra so me so no obi okura mpo a opekwan ma be ma na frim no one ne kanchima bia be fa japade akwa nanka o wiwi wo obemu awu ntam enti mema pi egu a mema ekuni ntam o dawro ma wo pache wale di mema pi wu ayewu no eye ma bi mu aye na omonam oba bi kukuo mu ni be ma hye ho be ma tofom na no asem kwakra de be ma be ma no ye obi mu okura mpo a wo kɔ ne ho kura mpo no obe frustrate na tia no ama sebe ne be ma bedwom enti e ma yesre mo ye me ani na ho na kuna yo no edoso dodo ebi o hanye yade na eku mema no eye ma ni bi suban na eku emema no ye besre pi se ema muntini e wo ho yenso ye ne ayenso enti na mo nso mo ho me pa cho bi bu sasa IBJ ni full name ni eden IBJ na ka de IBJ no International Brother Johnson eno ye was International Brother Johnson why oko YouTube we hu menyo ne ade wo yo wabo nyum pay yo ye tete evangelist Malini mapo tete evangelist why Already. Malini we no mercy what you see ane asemu ya me catch a woman of faith for say Paulina ya bompa yese ewrade mame kun no me se de me dono agere oba wo wisdom obetimi abo sampaye se wo ye jani wa obetimi abo se wo nya jani so na wo no bibi ti na akwa awade na otumi mo sampaye ne da sa ewrade mame kun no me se de me dono agere oba wo adwempa ne akoma pa Paulina etetema ni akasa kire me ma my lady ewrade nyankopon hira wo ne da nso wo asem a wo de aba ma family na minimisa atiefo nso so obi a be fa ne de no kwasem ni se ye Abigail oba ne ho ofe na onyansa ene ye busa se e ma bebra yete awade yase sabe nyansa ne yede ti awade yase ana adwempa ne yede ti awade yase ana ni bisa se be ma wona ne ti enguye na so onye real no fa wo de ma wo ye won sama se na ja fa me de ma me wabra wo mfiri mu mi busa se no e adwempa sabe mpredu asa enti ma yenye se ye maami Abigail ye ma adwempa pamra ye tirim na ye fa nyansa enware mema ye ne wo motie na se be ma bi benya baabi asia na ye oba papa bi a wore na wone ne tena ye ntia nenne mema bebreda bia me se me show yi so meka me se sabe mpredu asa be ma wadwuma sai die nyame sampaja wadwuma ne biem na be ma se wadwuma sai na sade e beche na even one city could be na abotomu a emu oya yie pa eti mesre awrade nyankopon se be ma bia wadwuma sai na sabe mpredu asa wo yire ensa nya nyansafo na wasade wonam kwa abone so de awrade sampaja adwuma ne biem emfa mawo ya ma me no mo mutidwom ma me bisa enne ukunu na adwuma kofom edura na adwo na afiri dwom bedura adwaye na okan wesika na me bisa se edwoma tade ya wode ba ya wudi kodwale edwoma tade di wura dwaye kodwale eho na wokokan sika no se beye na papa ni hunu se ena wudi sika ba afie ena me ko edwanye nsi da bia so ko da bia so di sika ba eti mesre yenye manya nsafo tamwa na ebi wo hor na be ma no ma ebidi o ma obidi ma me nenne se ono so ho akere no a buano ma me nya fei na wo beso ande na kwa abusua ho
wogu n'animu ase wo unuanom animu amenne unuanom fa buoni ani die ma no eso time ana wo fra ne daddy no na unuanom no mo papa yi ho ebagiska wahwe unuanom amenne wo manya baabi asi enne wono ne ba fom ana ne botom nya wo de n'animu a efom na de ode ye eniama bi anya dai ensem fata ewiase a yete no nya no ani da bia meka ewieye ene asem bia nne na papa no akwa hoyehiem ba wonim wo kyena eti mesle durum na bi na mema akwa hoyehiem a yenso wo mumu ema yenye sifo se adwuma ne na enkoyie na fufi se wei na meye na enkoyia dan wo ho ani kakra ensuo na wo ton na enkoyia dan wo ho ani kakra business bi na wo ye na enkoyia dan wo ho ani kakra na durum na bi ya na mema wo mo bo ti yenya manya nsafo saya maami Abigail enya si ye ho ofe na da bia na ya hyehye ntade kama na de apia bonten ye kunu so dadam etoda emema bi kwa hohiahia mu a na hu se de oba esevu no ofie okohwe chansi a bra papa yi bedidi mu a esono kabane esono slate edrum na bi emu oya yiye pa enti enam so na amanne my lady mema ni bebre sabe o ma yete ase ewuo ba ma nyini nuru baabi aso sabe mpredu asan okọ ho aba akokora ya asem eye treatment boni a ema di treati wo mu wo fie ntia ni senti ni se wakọ amaniem ni senti ni se wakọ ahohiehiem ni senti ni se ne ma heda nkoyie awade a ye wade te sa kwantuo wutuo no bibia timisi yenimu asem tama ba ma ikura bi kura yade bi abọ na wada dem no na oba abesia no ate asi akire bibisa se oba wo ye nyansafo wa wade yi mu de afei na wode be ma ya dagya mu nsam ekoto abonten ho we kura wontimi nya hwe ho wontimi nya mehwe wontimi nya hwe wo so awade yesu nyae wo da so te ho enti ye na enye yie na mu nyina mu enjoy na duru mra bia aya na mu oya emma da bia me ka me se si akwa mane anya hoyehia ne awade bone ya biro eti sa wodi a wote ho no hwe na sanya ye ni yie ye wo ba nyansafo wodi di ajabi o kena bi asem bi nti obatimi ye nkwan peche obekọ na nemu nnam nya asem ketewa watena fom akura ada ne ho eni efufu ese tie nie ye bedi ni nyina reso nam nyina sister adwene wo kena o enne na wukura nya bidia ma ba bia na wo kena wo nya bia ma nti edidi a ye nya bi ye nya ma enya ansafo my lady medima no asi mo difo etetema my lady yakasa kire me pokobna na okin bi e wa bi no yasa sisu bi o wo se ebeye de pa no oba nyansani betimi de ne sesi ne bu se ewurade me nyankopon mami ikunu enome sede me dono eye ki o ma bebri the whole world me ti bi da enne no matena fidie we so I'm telling you Abigail no any say da de bluff meti baba chirim o say Abigail oh melody we ye ki kase pa ewurade me nyankopon mami kunu no me sadia me dono nanso ne ukonya be ma wo do wa wodun se wojimi maledi mi ka se makram ma no asi edi pa ne be ma Abigail nya sa na ho ofi we pa betimi afiri ni kunu achi akobu nkotodwe ewo hinenim ni kunu nim nyansa nyina no na odo ni kunu because onim se be ma sunsun bi etanachi mommo nsam kase pa ever ma Abigail shia. Yes, my lady, because when you saw article at your mama and my lady, I said more sham every day. No about of a four or Ben Munyan for or Bass Sabin Peduasa, ye huna nimua, yin timin cafe. And nam said and Hoffent David, let the canon a shockino. It was handed the from Miss Uncle Cambemano. Ba nani nyine mu no na ba mani nim nyansa ba mani nim de na nsuni oba ne kata ne kunu mfom so masemu ano no oba wosi so opekunu se nyame yi bi ma na se ba man dowa som kuramu ye fe ne die ma no ne kata ne niema bi so ne hoahoa no ne fa ne ko na ba ma sunsun etawochi a eye ne boase di se okunya adwuma empo no se dra homache na utwa wani na bema da wachi. My goodness. Praise the Lord. Wo bema bi adwane fie na ne yiri nu ba bi wo. Jesus Christ. Dra na dwa pope bi adie nu.
na malady na kama me panyin ko papa ketewa ebe matafre sum ya he na he yai and obia ho yes obia oba we se baba yenten me na me ka tell so nka papa no ho a yes one fani nya one day ko be fe ma ko ma na nka ko fani nya we papa be ma yenten tu betim de achimija ya ade won fa nya we enti amama mu ho fe ema ho fe academy o mo ho fe mu di ma ho fe chi dodo ena be mo di on sem fatami wo be kwa ko hia no hia sabi obi ananim se kokuo satan no be so so ntimi no obi na jana enti e be si ala di me manu asi give us ma na me pese me de nkwantan so mabie o kwanta bisa aka be fa ho ka ni shira so mabie hwe bi no na ni ji age bi ko bi ni o bi wo bi ni eti kwanta bisa so wo ya sa pa ni Mr. Chairman Dabi what wakati oni yiri bi na o sa shebi no ne ho da ya oni video message jump o ya ha oh bisa no ni o de man mata se no oni bi ni for de na wo ye bi mpe ne yire oba no so of the oba bi mpe ofiri kokobu dimpa wonya oba di dabi di bi mpe ayo sa ya kwata bi se so be wura fo ya se oba ne ya choba fufuo wura na bi so so ntohwe oba bua no sa bi ya be ya shira so we ya divers ya shira so ma bi Dabi da eh na me se champo ada enkwanta bi se wodi bi atete no ho che osane sana wo be wali mienu Dabi won wali mienu ya so le ya wali ye nto na ro na kwa so so woni ayi oba ka se na kwa so ko so trade na so ko central yo divers yankwe na bi no ate asemponya de wakeka no beti yama gana fa kwa ba na yama wana ha famra sanse manager 2 months Sompa 93 sexy voice 93.1 and at live on Sompa television motienka we are bring said ya near the Pomodin Nkomo if we give us Herbal Center kwancha for penny Dr. Solomon Kwabi down na doc see Mr. so Pomodin hon cemetery and as en pa rest assured say ya mon common fan we within the next 10 minutes na Pomodin passion kon wo pen no Yakopon and am yen so na won say timi aka no kroje yenu ahodo enum wo edwa so emu mienu titu ene na yesin kwanyen ye ne oba bebo hon kom ye bedin komo e dia fa give us Herbal mixture dry boane to malaria typhoid and I joined this as city free Winnipeg and malaria na afin so asaboa aserve as immune booster at the ama Winnipeg and na afi give us P capsules and afi give us co capsules and so aboa na oye bema ama mema yo atimi agina brand ema ne emema wona tenka sem and so e wo from na ade se betimi aboa na apegem na afi koko ene amama ya Winnipeg ne mu and afi sisi ne mu no aboa na afi eto ase de afi honum teme show here live on TV abonsi and number sanaba begu uskrin so na semeshow fama number no frey na ne ne mo enkomo on radio obetimi and so afa on 0543 222 470 0543 222 470 na watimenian and so abo enkomo na pomodin passion kon abo peno yakopon na me enso na wonsa enso atimi aka na project and national se number na me dia to dwa no aye WhatsApp number ntene ebia hwe wa ma no on the internet na so pese we de wasen bisa efa WhatsApp message ana se empo offer through WhatsApp caller you betimi aye ne sa de bia meka se give us ye ba ene ma mienu eda akoma pono so de di kan enso ne se ne yaboa se ne be ya de fini selective justice onye and am se survey kakra ya hu enso ne se dodo na yi yare ahodo a eba woni pediano enso emu bi ho no ma wo keni problem na oda dialysis wa ho keka na wo sho and am so gda says ne wa mo no homodin anko keni problem no ana se keni yare na mfi ho no ma ebetimi enso ekona so sai nipa na enya yare ahodo wa give us ye nuro no timi sana aya na ho keka no aya de se timi wo form paint na ye boa se ne yare bi ebeba ne pediano so no mengi yi mo san so yi ano ade free ho no ma ye church se ne be ya activities ana se nyoma hodo bi ho no ma we ya emwa ni pediana obeba homodin na watwe ho ade afi ho no no ena ma yen endanso nti yen ton ado ne keke ya ton ado ne de ama no na medically ana sa clinically activities no na ya cho na watwe ho ade afi ho de bia meka se o ma bia akọ de
dear friend say political instability and to kwan ketenkete akase nyina no na ene said the police for corner so one man timi answer no the last point of kwa o man bia shotiti ne Ghana ha asrafo sanso ne we nipadua no de yare bia ehwo immune system it way Emma ye hu say no kra immune system no ayade say ye nipadua na carry a majority shareholder awo nipadua ne manam say immune system ni honom a ayade say nipadua na nkasa enso eni honom na nyankopon ade dwumade titiri integrally ade ahye we immune system no ensa de edikan oye de friend say recognition and identification of diseases and infections na fei wasa akipi records and as a data ahodo a ewo nipadua ne meka mana kwesi say yare bia bebe nipadua ne mu na asa abapen na esa ebebiem no immune system no ewo honom se ne ebeka kan na asa yare ni na e de afri honom obi honom a wayare ache wano munuru ahodo na nanso yare ni ntimi nko e di ntia anam se ne sa dwumadi titru ya maboso yi ne immune system no ntimi enkepi records enka ka yare ahodo a eba nipadua ne na asa abamu biem na ntimi nsa enfri honom eba side house ronko eba beto immune system no aso ntimi sha onum givers heba mehya dro no na sa dwumadi titru no eboa na etu ase so edi afi hono ma general web in a draw entine mentwan na menyare ansa mentwan na immune system so ahodensam emma from onyare mpa betimi akwakotobi na one no meso gn number freyen on 0543 222 470 0543 222 470 na wonso wetimi ene yanabo nkomo na pomodin pashonko yakopon enam yenso na wonsa enso wetimi aka ne project kana chana say answer na benya de fe ne say a complete healthy immune system no agese ne components ahodo we kabom ansa ne wanya sa healthy immune system be to say bone marrow ye what de fe ne say o complement system sanso na fe o thymus ngina no ayade say onum give us about mixture do na eboa na emano enya ahoden malaria yare no betu ase e de afru nipadua mu de bia meka say World Health Organization am anya ho ntia say ope one of the continent ewo ewiasem ha malaria yare no ewo hanim sei pa ye ade say ene Africa ha bibrem hanim sei na oman Ghana countries are one more Africa ya declare one malaria free no Ghana yenka ho yada so ekon no be beka say kwan ben so na malaria ya no fa so ba ye fia hodo na e pan tontom enti the finished product of a fina ya no aye say enen ebe pan tontom na we na ama malaria ya na do so na enen 3500 kinds of mosquito hodo aye wono female anopheles mosquito ena ode de fene se malaria yare no enso eba enti ene wa wonda de entia entontomoba eka wa na watwe nipa moja no se ne ohia omoja no no de ato ne nkosua enti se ne wanya omoja na ontimi fa ntokosua enti ne oka wa no opu plasmodium parasite mo aba ne de agu ne padiem na waje omoja no no ode ato ne nkosua se ne ebe ya obekoso na wa multiply in numbers na wa no makoso awe na chenti mesra men compromise on your health se ne wa man tontom awe female anopheles mosquito awe anam so ama wanya malaria fever Michelle pegivers about Mr. Dunibi na eno baby aton rubia and wo omenga na mani titu ne herbal shops ahodo no kwa insiste say o pegivers about Mr. Dra and tontom da ho freyen on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ene anabo enkomo na pomodin pashonko wonsa etimi aka join this yarea no ebetu ase e de afri nipadua no sanso na afa yarea ayefene se typhoid salmonella typhi emmoawa na abonom ede eba no de bia meka so bo se typhoid symptoms and malaria symptoms e pepa se ne malaria yawa loss of appetite wintimi de waposo na waposo eya wo ya no tisha se e pa wo no sanso na afa salmonella typhi emmoawa ne ba wo nipadua through inso ho ente ayentuti ye aduane ho ntene akwa nipadua ne mu no ayade se eno so betimi ama wanya symptoms ahodo ya malaria enso ade ema woni bintime shaw pegivers about mixture adro na enom na efedi djuma na ene ema wapomede honsam engina brand yes so would give us p capsules and I give us co capsules aboa na ene we ye bema ama o mema yo enso atimi agina brand wona ene wona tinka sem ewo from we oba we ye bema watinka sem ewo from Michelle
onum give us P capsules and afi co capsules no na ene eboa na epeja waten kasem enso emu oba timi anom sanso na afi bema enso etimi anum tene mo honum na so waten kasem enso aba foma me shop give us P capsules and afi give us co capsules so ya bema wo your friend is low sperm count ne mo ho enso ne ntimi enwo ba eso ahoden sam aba foma me shop onum na improve ne cells na na simple nkwamwa na hoden na ebom no na ma hoden hwonko enso etimi eya de ben ebe mo fine sanso na afi wana akoko ni amaman ewo sisie nim okwan wo minim wani eya ohene wasom eya ohene me sha onom no na eboa na etu sa hawo no ede afi hon mo ye ben ma yo enso egina brand ntime sha gie number frey na ene na mo enkomo sabra me kasa ya no here live on TV a obon sa number na ba be go television set no enso asintime sha frey na ene na mo enkomo on 0543 222 470 0543 222 470 can I channel to say baby to no bia wo man Ghana mini titiu and herbal shops ahodo no kwan sister say op give us P capsules and afi co capsules obenya bi enso ato sanso na afi give us herbal mixture edra and also eboa na eto malaria typhoid and afi join this asem and so dia fi woni pedie no no ade se obenya bi enso ato sene munya bi na woto a me show use fa edidwuma na bibia enso enko fine enso fama me show G number frayen on 0543 222 470 0543 222 470 me show insiste say baby obekọ bi eto no bia wo man Ghana mo titun herbal shops obenya bi me so me da say Ebusia forgiveness no bomodin aso obekọ akọja yarehwe ho na entumi so emwa de oba no omfa no mra ye ne case no he ye case no he ba no e wo he ebusia for omde ne ba ne nkotie so mpache de testimony ba komra tisia my prowacho my fra na wanyame ye ni nkomo me wa dance de kese dipa Sompa de ho mami ntie o acho uncle my nyankatam de me wo ye de medjuma sensi wo fie na ni kuntu ya plumber ni ase juma na ma show that's right enti when na da kudi squad man se me fanye aduane no ne sadie ni na mpe Sompa de ntimi pese ni yebi tufonte o ma miskana na ma ye na se ma tibia so me ya na me pese me sende sensitive na pese me sende kiti ebe ya ma dance no ebe ya dinu enti we na me ya ne kaka sa na me ya sensitive ana me say na Sompa de nyenye bia ana sa na ma panso enti me ya no so de 20 so no man me cashing am yen monyan say you send 55 cedi na aho chepe na ya ho che yen kete de by sister so de enam motum pa chede so ni nyame adum no ya ho nchi ye biam da glory ebeka kaka krebia na nyame ahye ni wani wanyam oh glory tete bia ye hu skani wo ye de mu tell me kind say yes wow ba Sompa de sikampa wonsem da Sompa oh sa ho kire pa chechire nche bawe no eye se besi pe same ba ne kan o se akasima na urade ba hye ne ho animonya ahye ni ampa ampa ya damase pa yeah, my uncle mine. Oh my, you know, Tiano, one casacquao. Ampa. Anyway, Yami the way Juman Casa. Hello, good morning, uncle mine. Yes, my dear. Uncle mine, my prowacho, my fra. And no one yammy any gomo. Me wa dance de kese dipa Sompa de ho. Mammy too. Acho uncle my nyankatam de me wo ye de medjuma sensi wo fie na ni kuntu ya sa mami nti anopai me ba to me kasa fa Sompa de no mami nti o me do
me adeɛ de hinta be fie mi nsani me ya akyɛdeɛ mi wie no ada me ya adeɛ ne 3 days ɛna upakɔ no obi frɛ me sɛ me mama hwɛ adeɛ no ekɔhwɛ yɛ nso a ɛnra obi so ɔbɛtɔ na sika no so ɔde mama me no asom me ne dodo etuanya me sɛ sika no de mi nsa wie a meta baba ya akyɛdeɛ bro de me yɛ no so na wanyɛ kura ka nyame bɛsa ma hintaw wo ana Monday no so na me yare me ko me twa me coins me ncha o ka so bi amfa ne nsanto bebi ye ne ya no so me ka hye nyame ani mo nyam se me de me nsato so me nya pa ho je glory chese sompa chede no ye ka no yes a good eti ye gidi anamo and kwasem osini ko adwuma sɛ yo wa ho kyerɛ sika o mo send 55 cedis kwasem ni ko ye plumber afi na contract e frase na eba enti number no na da so no 0548 559802 and 0241 272 990 Blessed Foster Anata One Media de ukura biala fatum fa hunu mobroni mobo elite for New York ye ho manim mafio unu ko afake kanche elite group for said this year ye ho manim den de bo hye ma ye twa ma ma metaliza kireko wa baba hyeto oyini fan club UK oyini fan club Amsterdam oyini fan club Maryland munyina afie mo baba case number 1 Georgina say wa ain't no free out by a boy who Sabia so ya mammy and in 1 day or visually impaired. One waban quadru Anthony Berfi wafa Berfi near Freno, Chronum Quapra or Benny Frafo can't go top pro to 9,000. Yabuna Fasu say you man is swim ye. All day in court. Say wa bracket too. Blackie, now what to say? You now call here sorry. I'm sorry, now we call Revival Aiding Temple and so they say where they are sorry. Baby, I want to you your Bible you Quran be focus your shanap opedia. Nibudia. Opedia. Maybe a Bible. Kawaka a shanap. Be very one Kabek. Kakitue. Check into many ably. Now, Pa said you the mount. One Sompa me say champo ni pa ni so person up na dwena sesa me beg Bible mama ya ma oni Sompa cha o kasa ni wo fo mama ma Bible ne so bodi eye me e ba cho me di Georgina say wa kra Bible me kra Bible sa asemo me be ken sa asemo me be ken o kre trudo mi nitro da nyame bo ame Order. Man say wa sabe son we dey mfem free o wani ne yere o mama ba cho dey bi aw kafra e ba no anya mfie sei se me va 13 years ni ele say no wanyia ya na ye o ye dey me ko te fi mama me ko toilet e wie 2 to 3 me ko toilet o ma woni so kakranti me ko toilet aban toilet dem Yenina ye tie so bomba la train ai ena de ye o me ko te fisa de me hunya ne se bibi de mani so hye me de mensa twitwi mani na me se de na to mani sei mama me de mensa kata wo ko toilet no e bai e bedru fe na me se mai bibi ato mani o na mo mehwe mame bibi ato mani di enfie du mi ensani aye mo operation makuma ko 7 ya ye wani operation mani e huna di baby ya na woni pantumi suro nyame atumi abu 9,000 ai ni boafo ni nyame ba wawo me wo ma wo kun me ni kun wo yansa na yade ne ba me ba chai me wo mi yansa na yade na yade ne ba no so le unya ba ko kan be ma na nam sana ne wo yanso o wie waja ko walenti ai emema ko sewati sewa ba kama sei kafra e ba chi ai efie bi mutna abusua bi mu
me kone kakra wia kone kakra kontra ni ngukura bam bomba da tene Dema. ni para sani atwidua akogina toilet kwana no yese Dia se jafa ho. dia wona ni se so bani ami ahwe ko toilet wati ya no so hu ya so ejina obi fie ai be ma bi ono so ba ha ono so ko toilet sa ebusiafo yanko ko Peter so edwadi emla ne ma mi fa na ma ne mrai
Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwa. And no just as an and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisiyari drink simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na. And you say I was to say me blamo we. Sweetie, when you come on, mommy, I draw more. What does ye? I ye chima. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, damn sorry. Obie Timinumbi. I just appeal for. One woman for that for. Any the only fear do me. FDA Aji Ejodi Nkratoi Atum. Fifro besi na ekase. Duma chede. Na nyi so nse yare chire. Yare chire ampa. Nti e pese wa o so udi hie bi so ye de. O hire. Reality show. Ye de aba. Wa bo fa ne de no beti mi ayo. Dey talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes my brother. Oh baby girl. And if what say, such as should be a penny moja the ground one, that didn't show for. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother pick a form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program media, and as a partner program media, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu num bi FDA age adwadie nkrato yi atum Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo okunwachi ana yawo ya ana wudi akina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwumadi brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha nebra New East Chinese Hospital yewo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa 05587999990 anase 05587999991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emabie Abra, what did dear feel do? Ade, nonsense. And so kwediania ye dabroso. Ninko ene na bomu. E sofoma na pai. Sofoma na pass. Hey bra, asemra no waka no. Na the secret ne say. Hey T, sister macro kofa buy. Onwa na wakofa sister spices abedwaso. Spices ahodwa sister dia abedwaso. Eno ne me hintasem yo. Se wo fili aponten a. What flavor? Fish nkwanya. Fish flavor.
Sako konso na oberia. Chicken flavor. Na so pese o ye stew so a. Stew flavor. So kon do beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko Edum Pampaso, PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenyabiwo. For 0243 535025 and now 0279 140940. FDA aji edwedi nkratwe yatum. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, Nentena Mawani Ajiria we say. Minia, some kaya dear free SHS, I am a meme maho. Nami Hunia Minyampo, a Sandy and another Danko Akufado, and Dr. Baumia, Ayenti. So kaya bra, me kuna no shayena a free muno. Anne, me kaipa. Nani dasuni nasa. Some de me mammy and sending in Abeco school. Ecosi send another Danko Akufado, and Dr. Baumia, and free SHS buy. Sisia me mammy and sa, coffee, esi, and Kojo, and na Cosco Cassia Cassiani be. Minia, no one in the Yano Moeka. Almost a mobile, more than such a bebemo. A bimoso mobile mobile, a bimoso mobile, Bema, for any be at school fees in be. Hey, I'm person of your margin be a mo. It is just a wine in here. No one can free. Our person ya, any binu, a sinche. No more side of connection man. Any protocol in semi. A safe free SHS papa ya yamba koyo. And not to know say boy whom didn't be a say. Ya baba free SHS on buy. Na ya no man bamba say at the papa. Nanado any Dr. Baumia at their brain you. And your free SHS for yana mama and go for senior possible. Nanso say dear. It is possible. Afiwe, yet so about the above free SHS for buying. So mama Dr. Baumia, #1 on the ballot. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divine when propose mamma Nebekesha. For my dear mamma. Hey, oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Ya pebia ni ya mapa wodi ye duampa. Enu ni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji ejodi nkratwe atum. Aha, ebusuafo mama kwaba se monye ho. Yenya ye tie sompa hwe na. Ya maami asem no imu ya. Oba he mama mse wa. Nti sese no wani ni de ehuna de ba chore ba ko kransho. Ba ko nsho ba ko na sho ni zumfa wonande. Azazo kra kan kwehye no. Ukoja na keke na de to wani. Me ba cha mama. Na di asem na ba wo de abedan. Asem aba me de abedam ne se. Be me bi ye friend Anthony be fi. Ote kononom. Na me pe asase ato. Me te konono na me te esresere aduane ene me ma edi. Ti me ya madwene se abusua me firim no asem to awunya boafo. Ti se adwuma we sofo ba bi na kire me ma me yeye. Edi adwuma. Me sresere me tena nkwanchen a na me to dwum. Nto bi ma me sika. Sofo ba no na kire. Okwa emini na na mesuma frɛ no anamomo de ne nwumben ya eno de enwum bia wo betimi atu ese wotu me ba cha so de anopa wakotena ho me kwa enwumle wo ba pani no wo say 20 years o ko o school me ba cha de bi wo fi ada wan ko school mam say wa ma oni so e so na e bore me ba cha you on go school ada no go school na go school na nsu bibi nti wo jae ne papa ni ho ne papa ho ne ha oni senti a onhwe ni school mu mama enye se ne hwekulanga senga nyuma mi ana okwo wo ye na yo ba ensem bi shisha me ba chan e di asem na shisha ho mama endem timi kan ya no fai
Dabi nyesa enyesa memfa ebeba ewo no so beba ena de otoso mienu no so wo sen ono so 18 years afia no wie Jesus Yena ye tie Sompa de to aso ono so ejina Jesus 2 enti ono so kre na ko school na ketwa na odele ba ha na ena am de ne ba ono so ko school na de ne wa mananko na wo ba ha ni ti engo kwa ya minyo bi mfa mema yo ti anyom na ya akoto no ma ya kapela ba ko na enti wada wodoma me se jobwa uni dide ajeta jobwa uni me de masma mo nyame au sami adie me baba de biala do no ble twewo me jonya mi bedi amami ye jobwe dide jobwa uni me de masma mo nyame sami alie Baba da biala do na wo brechewo maganya mi bedi amami ya jobwe dide na ase wa bo hwen e mommy yesu na ahyewoso kafra e ba mi nyo bi man fa me ma kafra mi benya au na were kwa hyewo sase mani mi ani nyina wurade o mi ya adwuma mi botire mi botire ya master enipa ni mi pa mi botire na ma wie ye na wo se ma me kire wo se koto nwum wo kwa ho me ba cho na ja wo boabo usika no kakra na me se abusia na me frame no me ma no mo asesa endi kwan bia e fa so a menya protest fie bia adonfo ebe boa me ti metena kwa ho a de menya no me fa nko ye adwane peche eni o na me da ko twa susu mi twa susu ni sa ye vitemi ena me hu ma mi bi ti me hu ma me na me ka je nse mama me pasa si ato ne ni pa ban yenye ti mama so benyo bi aboa me ena ma me ne ka je nse ene ne bla bi e de e to ni bi enti wo be ma me ne me ma no akwa akohye na me kobo me ba be ma na otosu mienu no ye frɛ ne Gideon da ko edi ani pa nyina di nim no eye nana apagya hene ti akola no ene ne man no ekokohye asase no ne da yi ayinkuro to mo ko we yo mbae no eno ese mama da bi e wode emo enti sa ni pa ya mi bo ni den frɛ na Anthony ba fi na oka maame no ho bi ena mi hu no na mi nim no ti omu ba ye keka ho asem wie ye na me ga che me ba ne se baby asase ne dan enya maame intimidate me mpe ente so nya fofla na wo de ayede amame ena ba fi no daily no adwuma ye no utimi nya skase kokwa no ho eno de bi wo anu ma metimanya 50 cedi metimanya 60 cedi nye de bia na ebeye ade ama wo sa mama tikakra na menya do atwasusu na me de bia atwasusu ne ade bi susu adidi mama nkran adwuma no muye fertilizer adwuma na fertilizer ba mieni dwamrate mami na pepa wani pacho me pacho sister spices yes so sister natural spices ye didi peche sabomu se nkwan eno die ebeye kama ya wakokɔ de eno die gu ho na ntwie aponche supasses to sabomu de enya sem keto jollof de me pacho ginger and garlic ya remesi no ya wo fish de kama udia ne se wo be odi fegu nkotobi na wo be wo se waduane e wo kotobi ne memma be chisi waduane o se wei enchi murusuo bi artificial colors bi eni bakokora nim na no so no ede no sama nuanura e ma ho dina papa ya wadum pampa so pizzet Roma Hill bantama dwom ye bedi bronye dwom enkraw kai ani CMB 0243 535 025 filing capsules and an ointment. Capsules and ointment. Or say why your research
o hawa koko e di be due ye so koko o ba Sompa ointment etu hini no na peta togu 0597216047 kope bi ne no nom filen osiko kwadru papa kama ye baby ayira ye baby wayira ye hwe no wonya finhia no dunan yes remu we ni patuntum wadawro ma yesi wo firifie October bosome ne de to so dunan okoyachi ena wo firifie na bo awia donko ena wo firifie wa no manye nkwanta na asabe so ni tiribom kakra da kana se atuama adwene no nye ti yesre mo hwe de maye ni uhunu a ye pachew bo mode aso be fie busia 0558 196 343 0558 196 343 ana 0542 79 grow fine no modrei na obe grow fine umoja aswat eye grow fine ya na unsano 93 eye grow fine drana jo akokete so eye grow fine doctor say ube uhia moja grow fine yani ay koko ene ye dia ye ba wa wona pese upie eye grow fine obra yo munye ene okoto de duro eye grow fine no bia to no bia obenye bia okode kai ba sentence so 0244 596 532 grow fine obe grow fine mama's choice ba me say ye ma ye yire nom ensem nye din da ye ofufu mix eno de esuhye ne bankuta premium gari ye esuhunu na de watre no ye bia wo na wa be mu duro no abena ya wo no ni me ko so nya o mo onwunu mu nyina o mo ko pebi eye members choice faith o mu patek enron kitwa ahine makokobe ne yaso ye kese no eno de oni fra stroke achew me pacho to me I am kro ka ho siade ntehyewa bo wenko na bo so yade akoa to mnika ye wa ahine makokobe ho ne yaso ye kese no so to mante ko janshi ma mi o na se wo ti abin no ano de dodo 583 859 Emmy Pro Services Emmy Pro ordinance Gwanju China so be boawo me se 2025 ne kwa buchire obi eti be ka be fa ne ma be ka shipping na yintomi ka nsensem agent nsensem we yakwanya enyu frim every 23rd October kopem 8 November free number na ginchiremu a cha me di 0244 924 573 Spanish 3 power yes Spanish anti-aging and gina ade kura wura ye wo pocket ade kope bi ne no yes Spanish dwale a ho keka ye untimi na 0266 Spanish garlic mixer Dawood doctor me penasem say Jesu krapa ho ne wo o se yade a wontumi nsa Jimmy kwata edwaman efensi ho dia ka die abra wa moya de so a enu chese oni duro wo ma 360 capsules now the cream no massage wo so e wo gine mu a wa kan woni a 0241 244 012 EP original brand. A t-shirt at asem ye be kanon. Kodani ya shentade papa. Emaiwa ye monye wo so. Vest. Ye wo kodan singlet. White. Boxer shorts. And a black ele ko. Ye wo plain. Na wo singlet ne de wo sha. Wo ba bia no wade wo dwa ho a kire no. Ye wo pe. Adishimai. Come. Poser Travel and Tour building nim. Bo modern show be ko. 510 Sompa achedie ye dia bonyanka krafo ne mobro wofo testimony no ti kwasem fa ho so difo me bayi bebe onti e betina sia bompa ye guska ne so ne dia wo ntoma hwebi anwa sikan for Sunday bum bum enkransa afa ko sompa gubank odo Ghana Commercial Bank building no emfa mo nyanka night market sompa achedie swame enromo hotel ya wododo number ne gusuo no utie me so a 0598 559802 and 0241 272990. Edini Tarambi Media and a Blessed Foster. We ye Liberty Conference. Yeah, koso October edition. Come on. My here we do what you could impaye. Unyamia ko. Ya rim paye. Was it 26 October? Leka po. And today ko paye pa. Anopano sia. January. Ye jiremo ojubi. Omahine. You do what? Ye ifo esi angoma. Ho ne ye ko gina.
aduonu nson Yɛnyina yɛtie Sompa. Bɛyi mu kɔbia ɛfiri tiri so wei ɛyɛ communion wine ɛne anointing oil bra akwankyerɛ no ɔman hene mmɔ mpa yɛ gu so nyame tumi na yɛ adwuma atontofoɔ yɛ maame gyɔgyeɛgye yɛbɛdi asaso ɛfiri frimpɔn yɛbɛdi asa yɛwo so yɛde no to agu na wobɛnhyira oh glory hallelujah yɛ maame am sɛ wa ɛna aso woba no ka kyerɛ wo sɛ baabi ɛwɔ no nyɛ meba try to aso nti hɔ na maa me hu Anthony Bevi na ɔde ne namba ɛmaa me na ɔgye yɛn nso so yɛdeɛ ɛna ɔte sɛ yɛn mpa a ɔwɔ bi ɛda botantia nti yɛ a yɛmla ɛno so ɔfa ɛno so wɔ kono no ɛyɛ adonkɔ akyiri hɔ okay baabi bi ɛhɔ ne yɛfa nti mpakyɛ no deɛ me ma nkɔ bi me ma no ɛna kɔhyɛɛ to mu kɔyɛ ɔmo baeɛ no ɔse mama asase ne deɛ da yɛ ne sa nti ɔka kyerɛ sɛ ɛboɔ ne yɛ 120 million pakyɛ ɛna mene ne ka yɛ a ne kɔsii 100 million na mka kyerɛ ne sɛ na asase ne wura na ankasa wɔwɔi ɛna ɔse asase ne deɛ ɛyɛ kyerɛ ase hema ɛdea kronom kyerɛ ase menim no ampatwan hema ne deɛ menim no nam sɛ neɛ ma mehu na na hema sɛ eba ne kyɛw baabi a ne nananom yɛteɛ ɛbela so yɛtu yɛn ti bia na wasi fie obɛtumi anya baabi a meatena nam kyia na sase ne ka wie a ɔboa mama yɛ wanwurum bi asesa ne nana akotum mekaya Anthony Bofi ama mahu ɔhema no ɛna bela bi ka gyam sɛ yɛnyɛ ne saa ɔno ne deɛ da so nti sɛ ɔbɛmu ɔho nipa ne paa deɛ ɛnyɛ adwuma am sɛ ɛgya baafi waa wonim sɛ na wiase yɛde no wiase so yɛ hu misumani hu adeɛ enti wonnya me oh mama adai me kura me yɛ mesi ni enti sɛ wotimi twia ka wia ɛno ane sɛ misi ama na me so na we de nyame adom nyame na ayi wa yɛ den ama me na no kura nyina yɛ baako me sika no me nya 100 million nyina ɛma na me wɔ ɛfa ɛda hɔ enti na me ka kyerɛ wo sɛ kama me hu asase wura no na nka me ntwetwa nyɛ de ɛmfa so san sɛ enkrɔfoɔ na edidi ma yɛ bi yɛ de edie me kaya no ɔse me de me feska no emla ɛna ɔgye 50 million me ba ɛne sister bi ɛna diska no kɔyɛ me ankasa mu deɛ manko bi kyɛ me ba boy no ɛne sister bi no mu diska no ɛkɔma wura no baafi ɛwɔ ne loto kiesum ɛna ɔgye ɛna ɔkɔbɔ klata bi ɛma me ma ne de bae na ɔma me 2 months sɛ Sompa FM enti me kɔ fie no na me kɔ ka kyerɛ sister baako na me say ma me wai o do ta aja babu siu enti kɔkɔ pay 20 million ma me na me fa kɔ ka me sika no na baby asase ne da no ɔmo se enso da yie sɛ de be ya obi enkɔgye ɛna sister no kɔ pay bi ɛna ɔde ma me na ɛsɛ sabre no chia 50 million no 2 weeks na mko chia 20 million no eka ho na ɛsɛ 70 million na aka 30 million enti na ɔtwe miensa ɛna minya 10 million no na me sade ko ka ho ɛna ye 80 na me sei ɛja ba fie sɛ de wa woni me sɛ de aka ɛni sa enti ma me nkoye bibi wo so sɛ de be ya obi nya dai enkofa ana ɔka kyɛ me sɛ da bi me ntwe anwie na me nkoye kra tabi a friend permit ya ye tie Sompa nyina anya dai e ma me sɛ de be ya me ya adwuma obi ntimi nya dai e ma me ha me sɛ man Jessica na anwie na man koye sa permit na me ya adwuma metwufo ba be sesa me niema no e de akɔ na me sɛ ne waka mate enti wono me twia 80 million wie no afa de me hu ba afibiem na me aya adom masa bobo bosia we agire enya 20 million number wode ma ye ne ye frɛ number na afa de enko ya asem ni Elwade ana papa wa yale ana me kwada ma me nsa ana na me se bo mpa ye ma ne se se wa yale a Elwade nsa ne yade e ma me na se maduru 1 month me hu papa 1 month 2 weeks me hu papa na me se mana mo diska ne ko ye ana mo so de mo ko ni fie enti mo me enko na ye enko rade me kan so a me mani mfi Sompa FM mani mfi o mo mfi me
meda meso da ye na makwa asase ne so na ye dua asase ne so nyina ne abo na tie na gu meso da ye na mesi ni bi gina so na me se nana me ka won fi me no me nda ye so kira me sa asase no aton se won to ne ma obi dia ene obi dia na kofa maye na da ye se ni ena maso enti jika sika na ko hwe mame empogura me baboy no so wonko ana me tie su se enti se pa no obi fie ebela na so o ye betu ehina fa biem ene ye besan ayede afa ena girl ba ku bi wo no de gu me ba ne so ena se mba ne beji keska okoye ne wo ba ye o se mama de wo kan ye de pepepe ni adua asase ni so abo na tie na ide agu ajaminko ya bua na tie na no agu ana me se ena ma ye de na o de ayami ene ye kwane yile ne hwai akwaje ne number bla wo na wo discan ko ye na ani baby oti okoye a na yele ne si ni kunu number de onfa mu obi ana mba ne saba na mse yenko ye ko na mse mama enya bone ukunu di wa ye ni mato asase e won ho na aka 20 million na eni ye menya na number na ode maame no me phone na yira enti ekotwa asem no ama number na yede efrizu na mi yi scan na mde kire no do okunu ne number no e maame scan enti ya fry ya na atom no apeke na mse Mr. Befi na wo wey agent wo wey eno asian mi wo please o na me wo fa bi yale ti mi hwe n koko aman ena me se ene asema da woni se 20 million menya nanso asase ne ye koso no obi adua asase ne so nyina kire se asase ne obi dia na papa be ka amasem nyina kire wo na de na wo be ye mi sei ba bi ete ebela na so ye betu ye fa biem ne befa oso o gina ho na me ba kate no me flas asiwula na bisa na we se ye no kura e no ma me kate no be si makakra e no sa afre no so wa flas asiwula na asiwula ne si wona wo de ye da ho no wo mo na adwie adwumi de na ye de aka ho enti me fa 8 million emla na Sofia enkote me de ma me na me say na 8 million eye mizika na say ye 20 million bi na wo jo say ye mizika na say ni ensi mi di ka masem kiro ofa ba fie sa wo hye na sa manso be ba ho a misiro mi nya mizika sanse ba bi ye tie ne ebere na so ye tu ye nti wo de mi nya mizika o se ba wo de ka te na me frɛ asase wula no ebe si makakra eno sa frɛ me eno se wo se sana tie dia 20 million e wo send mu 1000 bla na Sofia no emfa nkote wo de emam chomeso yankomla ye ready ho no so de si ba ni pensuro nyame o meko so ba me nyankopo inshamo pa yasi hu ene abra ho sem de pa edin wanyu bi amu no kwase a sebe nyankopo insha obi a wuti bia ene yedi enchia kese ebe free Dr. Ba aso ye ediama yahwefo ene yetiefo enyina dane da nyina se nyankopon ya adom na obade ne di ye betra sese ya na eye ayare a obi wo no ho a ohunu ba bi a wode fa nani abre atutu aka ne nsem esa ya die enti no na Dr. Ba am ya betra se ni amanipa bibire hunu ba bi a yade ha wo ba eno ne Dr. Ba enti obi a yade woni ni paduamo etete no a wode anante ache bia no a unhu ba bia sebe nani kire a wo bre no eno wode ba Dr. Ba ho a na yahwe na yeteso ayade no afiri wo so ama won so ho ato enti enne awia yi wo beje Dr. Ba number yedidi dwuma sade be ya wo betime de wani akire Dr. Ba aso ye ho na fe yade bia ha wo bia na yahwe ne yi yade na afiri ni paduanum ama ho ato number yedidi dwuma ewe yaso ye ho eye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacho number we ana Dr. Ba edidi juma ewe yaso ye ho wadaroma se wo hwe Dr. Ba ye tie Sompa pacho ye wo Kumase Atonsu Agogo
aban hospital na esi ato nso ago no na chi ana Dr. Baa ewo a yedi adwuma afa wudu ani kire enkranso a ye was Painters Road 18 junction ehonso ubehu Dr. Baa ewo ho ena wiai abrani abrani na ye no di nkomo ani edi nkomo afa nipadua wudompe no kase da bia meka che o se dompesem ne kasesem de mesrew se udidi agura ubebubu agufom enipa bebre omu dompe ho kan omu anya ba bi omu de fa ene amomo bubu agufom ama nante ho akwatwa momu eno ntina Dr. Baa turu ho asi wo se ano enipa bi a wo yade wo dompem anan kwanhia ama ne dompe ho aka no ba bi a wo so ode nani kire eye Dr. Baa aso eye efisa ade bia anyankopɔ de bema wonim ye no waye ne ye ama nipa bebre ate ase ahu se die sitie enti ese obi a wo yade ewo ne dompem titiwe bia na nsuo totoy a wa ba obi dompem ne kase mu ehwe ne pa obi ne sasa bora ka ne ho pa a wo ye ne ho hwe enye ye da bia ka che wo se weda na se mframa bi fa ana wakakra bi ba na wo nipadua ni change na kase ni mu hyase ye wo ya na chese sasa bro ya dia betena nipadua num wo so tu ho ana ma se de be ya enkofo hawo ni amane bi emre ubie mu nti ba bia wo betu ana ma de wani a kire no so eno ne ebodin che wo se eye Dr. Baa enti na wia me ni wudi nkomo yi se bia wo nua bi o ma me bi na ho tutu aba na sasa bro wo no so pa rheumatism wo chese oye no hwe enyeye dan dan na ni nipadua mu tutu na mesrew ba bia wo se ode wani kire yade no be kontem afiri nipadua ni mu no eye pa heba hospital wo kumase atonso ago ene ye kan kasa semu adabi ye kan kasa kire nipa da sani se wudompe no kasa na bia na me ni wudi nkomoi wakonya nkwanhia bi ama dompe no ho aka emu abu wo de namba bi mesrew ne nipa na wo do kasa ekwane nam ne so no so se wo kasa na sabe wuntimi nante a ono obetimi anante akone ba bia no wadi wudam azu wudi sika ne koye no akoto dem die eno na Dr. Baa se o ma wonye samfonso ni biem enti ne se wanya nkwanhia sabe wudompe na bu nkwanhia no obetimi anya na fuomu obetimi anya ne demu ba bia obetimi anya nkwanhia ba bia wudompe ana wo kasa emu bebuo no na fe wudu ani a kire Dr. Baa ho na ade a ye ya ade wo ho pa ne se ye di dompe ne to ho a ne ye di ahaban ya nyankopon de adom Dr. Baa no ne dia to dompe ana kase ne so ama emre tia bi ubehu se udompe no eno kase ne na atoa na afi wanya fa hodie enti ne se bia wapira pen ache kakra wo de kone namba bi ebia ne na wote Dr. Baa nka mesrew wo ba ba bia udompe no mo ahwa akoduro bia no be ni ya ama na so wanya fa hodie ebia na me ni wudi nkomoi na wo ye footballer wo ye player o pese obobo ko ani Sompa FM obobo nya sika na nso ko park so anu opira mesrew enipa da sani sa okọ park so na prepare yesu fo adwene hese football de obi na ato aduda bi se wudompe ne yade ba ho ebubu basabasa se dompe ne hunu ne kohye ni padua ne mu a wona si ba bi kakra bi abehu so kase no emu abu na nso se si ani da so aba se wa wo pese obobo ko anim na nso da bi apredi unya wuntimi mobo no me se so ye footballer wo de wani be kire Dr. Baa ho na fe ya hwew ama wudompe eno kase ne emu ayeten se de be ya wusi agoprama so se wo bobola opirani atiti bia me fa wa kwam biem na wudompe no kasa ne bambo bebem na dompe ne ho ayeten ama won so watimi di ball no akọ anim akonya musika e dia hwe abusia enti obi opẹ ball na ball nti oprepra no wo de ba Dr. Baa ne hwe afa yesa ne ba ne abapra ni bi te se obu a bia na me ne kasa ni kotodwe ne kubo bibim obi de enso de mo hwe mu enso yade abam ama ne ye ne ya yenya ye tie Sompa se betra ne ye ka dompe ne kasa asemu a kotodwe nso eye kase ene hye ho ne wo gregre obi wo hye kase mienu anim sa da se yade kohyem na se yade ne ka gregro na afi amadompe mienu etwi enti na me no wo kase bia wote wo sori gina ho a na wo kase na wo kotodwe na ye wo ya ne tutu eno na Dr. Baa se bra nyemfa haban ento so na sa kase no yade wo mu nyina emfiri mu na nya sa na wo hye ase ese wo de hanki bi duku bi kwachichiru kotodwe ayere ne tan ya still yade ni dewom ukototo no ma bi na de fefa so a yade ni dewom ebewi ache obehu sa so sere nyina na mentini na wo to ase ni nyina na ho kyerew afa na ma kotodwe ni nyina eye dede we nyina kye se wa ma awiye na eye kese yade na ye kese wom eno na Dr. Baa se sa no ma we nyina hu wo kotodwe mu a wo de ba ye behwew ama na contentem enti obi o haw ewo no kotodwe Sompa FM on famra Dr. Baa
aso ye na yenhwe no ema ne ho nto no afi obi nkwanhia ama ne aka na chikase ama ono so abubu agufom me se na kase sem kwa ne ye ka na ho enti obi a na chikase na spinal cord no yade abamu ana nkwanhia bi ama ohaw ne amane abamu no no so de ba Dr. Ba aso ye ho nso a ye behwew ne de ahaban ayi ohaw ne amane bi a enne ama spinal cord no eye oya no na afiri ho na ho ato enti na me no wo kasei se wo yade ewo onipaduam eye dompemu a na de aba ebi arthritis yade no ana so aposo enti na obi abati opagya enyeye enso tuto ye na aposo nyina ye ne ya obi opagya ne nsa oseme nsa ne ye me ya obi de ose ne nsa na enkopem hwe enso ye ne ya ni nyina kire se yade arthritis no abo aposo wo joint wo ana amenne opagya abati a na ye wo ya o de ba Dr. Ba be mu aduro ama saa no mani nyina afiri wo so ye wie we ya ne ya ba nyina ye tie Sompa obi o wasi kire yade bia no me se wo se wo de wani be kire Dr. Ba so ye ho ne ahwe ama sugar na etimi abeba yi ama won so ho ato enne ebia na obi wa adwum haw edambo ato no dendenden oye ne ho hwe enye da bia me ka kire so obi bodam a wonim gise wa wugina kire because obi abodam adwene ne nkira na hwenti na osigatamu a no asagatamu nso no ose de isi ne noma na nkanya adwene na atechema kasa noma we nyina wonye enti hu sa noma ni bi wo fie ebia wunua bi wo maame bi a na wagyae se wo de ne befa ba bi na de na ba Dr. Ba ho ni ama na duro ama adwene hawo no afiri ne so obi de ye kompo SM ene ha no eno so wo de ba Dr. Ba ho a obi a kompo tete na egwaita etete no eno so Dr. Ba ebe mu aduro ye bibiduro ama no so etu atwa ama na afiri wo so obi de eye ulcer yade eye yamkuro ulcer eno so ba Dr. Ba ho a we amekeka nyina broni aduro ni mu we nyina ya bibiduro we nyina ya haban we nyina ya de na nanom tete no na kwasi broni maaye no mo de sa yade no eno enwo dawuro eno ho kasa anene mekan enti mesra wo se ena wian ebia na ulcer bi ena eha nipadua na yefunu na de aba Dr. Ba ho ne ahwe ama ho to oba bi unua bi watu nsanom ore nsa pa ontimi nyai eno so ba Dr. Ba ba mu aduro ama nsanom no ojai obi die enubone no wanom ama ne nipadua na ye basa na so unya akwanya na de wani kire Dr. Ba ho a ne ahwe na nubone bi a wonom no ne ya ma na duro no ojai nom ena me ne wudi nkomo ebi ama me bi wo papa bi eye stroke yade ene tene so a eno so de ba Dr. Ba ho a ni ahwe no na no so ne ho ato no so ofira chichi na eba na se wo pe ba bia wo beda ahwe ho yade a ni nyina Dr. Ba obi wo ya so ye ho a ye ba mu ada ekopem se wo yade no ebefiri wo so ama wo so wanyi asomdwe de na awie me no wo ka che wa ne se yade de se wo pe ba bia ebetu yade no afiri ni padua no nyina ye tie Sompa ba ho ni ahwe ama yade no afiri wo so je number no ne yemfa kasa no emra awieye ena awie ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Mr. Dr. Ba Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital Nachi ana nkran so ye was painters 18 junction Mr. Yankan yade bi wo yade ho ni amodi a enkyeresi eni aduru yade bi e woni paduanum etiti wo bia no ba bia odo ani be kire eye ba so ma me Yankopon sham on shira on so edase ye ma me sebi ni frani a obi abu na fa so seje mam se wa tu se wa pe no si gina ono mfre Sompa FM asasi ura no say asasi ura ne say me de aka no me fa mu 1000 mla na o Sofia no emfa nkote me de emfa ma no ana me ka say na wo die ni say wo susu si woni ha na woni ye ebede no watimi ade animu aboa me ama me nsa aka masasi no so enje na kokko no kura ma ha tawie na aka say omu beba bekeli na maji misika na mechafa kula menyana sebe ba na se amaka mianga sana mekwa kochini agopebi ato amanya sa so a medu sika nyina bede ebe ma na mesiu de me ba boy no ena me ma ni diska no na me de 20 cedi eto so ena ode ko sende na eno na ma ye hunu se ode ba fi no na nka no si ni di agent ti ye ko sende na tie Sompa ne din be ne beba
no see edin be buy Anthony Befi ti e ko send this scan say edin ne ne buy ya e ma me kura me hunu say o de Anthony Befi ne do ka kire say o de agent o pe dan ene asase e de enti mama de say me this scan send no wie ye no me frana wasia nya botre na asase na sembia ba ho nya botre akodru otumfo anim asem no otumfo wo muka mansun bia baso ti mama mi sun pa nam za asem akodru otumfo bronya ye ebe ye de wi a abusumi num na mfie miensa mare kwanya so de beba mama seze baby e tu mi o mimi uno oflena wasiane me free prisia mi to mi ko adro no matara boda ofle mi na onyame matara boda mi wosire mi wa ha wo de mi posi fie na baby a ne yire ne tino makoho wa ne yire ne se abi je fare picture to so na wanya ni pa ne yire ne se ani mi disika ne mani kunu no na onyina ho na maba betete ne sa endo ka asem ni di me jai fie oko Anthony Befi me ba charan wadum phone tidia pa ne eni pe enfie mi ensani ne yire ne yade adwuma ototo kokko e wo kronom kwapela kwam hwa kokko e blo menkeni no obi adwuma oba otumi franco ginase oba ototo kokko waje kura wa ma no etibe ni lo tokios no waje watwa lo tonitwa me manage say wo baby esin ko peje free ho to be fufuro ene ya na nyame som de awrade da wasese ahunu wo na ka we kubru ku ya eso ya fa kwasi abura achemu da banwore kasa awere sene wa apetesu afia na odi sili now the no adi code wa to afu ne so abusa pani se na ne dia wonyini sie ne ahwe na Kristo ti tepreku Kristo nti is the champion kasa ne nan kora wo dan dos so what trans abre tesa no ani twaso na se mi is the champion nya ho metse o pa mani mo nya fa wo da TV so abu ni frani sei so mama send say tie pa owre ya hwene ni motimi abu na fa so de ni won pa ni ti mo de ankasa sabi wagina ekwan ho tie sika ya benya 90 million and anyasa 9000 million eni pasen yan mu kura ya sabi o ye ho odini yentumi ankura sika kura eno ntina abrante na wonim sabi o sa tebia mu nti wo bu no woni asase bia na wode ema no ene de na ye show kwa ene wode kokko kire no tini ye kan se so won pene to empene no a won fa ne sika mbe no so mama abrante nya na se ye chi no se ye chi no we de nye agudie kura se ye fa se ye chi no abrante pa ne number no mu frɛ kwa ne nko eti mam se wa ne yire ne se oni krom ha na oba ne de okwa osini kuna tukwai timi ko wo bebrebe se me de me mpedwa bo nti de wo kunu ye me nti se me boni dua ma ye boni ana na oba nse me diskane ma no no nyina ho nti me hanadwe te free wode pacho me nko obi te se oni nkra no mote ye ti efie bi mu na ya ko han dan sika na e kaaye no e na me frɛ me bla bi no o ma me kakra so na me siri bi so ye ko e dan na so tam na so asunte na mani abri no nyame mama ye 2 months nyame somafo a wo kocha center sie asumdwe ntonto so america me no kase ko na wonye cancer no cancer o papa kanjin no so papa na kanjin akala drink water efentin nim no mpenim na fene tuayem amna ye kama moja na dia fusani oboyuwa dem UGC ye juma se 0241449191 Leicester Ghana amwase yeah sanitary pad ye extra long to bito heavy flow obafuru and sope December 29
Yebeko Canada. Meko express group. Meko Bia. Meko di what it is. Monday ne meba. Besemi enko. Yebeko UK. Uni passport. Uni visa. Germany. Uni ejuma. Express group. 0249000448. Garlic Piwak. 3P garlic mixture. Ediabedosi. Na esa wo yade no na ebo mo gedura mo ye kama. Usano na yo tititi. Eno de 3P. Kesi amroso. 3P. Eni amasha so. Eye 3P. Eno ofra ye kutu. Garlic mixture. Baby etu no bia. Benye bia 0248928824. A bishop. Apempradie. Last time room na so adisha market echi na mesi de da okum oba ko share dua ye hye wosum na no okọ kwanso a wabe niema ne bo no de fofofo yenkope niema 0598585219 good morning herbal measure ye duro na ye to anom ne ma morning osi we ye be immune booster ne kwase asoja fo no we mu nipadua be ye adwuma yi wanu mu ato ye good morning koko good morning epoma woto ye good morning afi ayemutim ne wo pe morning brayemu hawo untumi na ye adwuma kakra bi a wa good morning edro yi ebesi maybe etu drobia 0246594117 Boris B ayenam papa anti pebi proudly fie akoko koko na makwa bia bia to dia din ene dia mre eye organic come on 0544444453 Auntie Paulina Brim lady medasi mesra omomfa papa ye mfoni nsa to TV so kwase ne yere si wo hunu ba bia wo anya den wo abusua enti mesre so omomfa nto TV ne so kwase wa yera ye hwehwe no wo ye nipa bonini da bia me ka me se ka nipa bi nko na nipa wo hawo ne amane mu se ya bibini sabe ebinom wo se wo sra je se ni nua kwa ahokyirem wo so koton ko aduro na ko na yale ba wabu yalefo bi wafanyansa kwan abo yalefo bi kro no sabi ni frani bi eso o cross border o cross border o kwa divu anasa o kwa Nigeria wo besan aba yesre Anthony Bafi na busuafo se ne yire na suoni ba bia o wa anya da sabi ofrifie ofira busuam eti yesra mo ba bia papa we wo bia no obi a obehunu bia ma police fo nche no wo ye kromfo sabi se obi a nani afra sabi de memo abrabobone mentina fie na sabi areho abekume nyankopon aye nadom otimi kosresre nya kakra o se minni no manum meda a chene me manti na watie tia kakra wa fanyansa kwan 90 million waje wadi se makoto se ma me na me ba sa sende kakra sa beso so mame wa woni misade a wo kan wo boa wa woni misade a wo de ye mami eye na da sabe ye kwase abuo eye sisie ani adwembone basa ba bia wo bia wo beba wo mami sika wadie no wansi di kura ni ho a beka wo ho se kokwa o si kokwa duro no ton enya den ya my lady wo beba yesre nyanko osuru nyanko pon se wo hu bobo ba bia wo bia no na my lady me na me ke se wabu yalifu bi wo so kwasan yade kokwa duro bai na ye nim se sompa ekwa chiri enti my lady wada ro ma yesre nyankopon se ansa na e be free ha no ni atene nka se na busuafo na atene nka ni mfoni na da TV so yi ba bia wona me so obi a wo behu ni bia ma police fo nchire ho ya kromfo my lady me de ba no asi divo my lady hey etino man pam hene pa o we man pam hene se da si hene no na my lady me nka se me nchatie fo nyina se mesre usika enso emo ano a enkoto asase askare bekọ ka adwam we menua ba die na ka wo ye ne kakrakra na so onya obi a sabi kono su nima blabo na hyase a ko tunifo mariska ne nyina abo ano asara ko de ko na ma lady we dem de twato nyina ne se sister bodua maami yi bodua wate bundia menya baby antana bundia odi for problem ta wachi uni keska ma ko bundia ka ko bundia otiram ka chono aye woni ko bundia maladi maladi di chama nai ni be ya sa ani ko bundia mani bundia dabi sonfa bundia no
bodua no fa ayi tachiman bochire wa ho kobiri wo ho ayanta ho ye nana ye som na ye wa asante region antoa wo ye very good fane ko pato ase kire nana se wo obrafo ntobrafo de oni froni ati se wo ye de wo hunu eni amani wo hu na kwa champagne ni bete sa brante wo atone bafo jimiska wo si ye fa ko nyame maladi wa dawro atone ba fi ye fa se mo ko nyame nyame wodi wa dawro maje wa home boko ye nyankopon basaya do wodi emem sa oba mo anya yie Anthony ba fie fa to agye no kama fa kobire gye kama fa yanta gye kama fa ita ko gye kama ye go bo kire wa ye go turumu kamo bodia tom na wodi mano na fum ye mi na bi kan ho menyi obi eska tom kamo mami wosre me kakobondia kwase oji David Malady ade ablato ayem ya wonya ba ni ka ba ni sei wonya ba na sabio wonya mamenta betakwa me ayi ho just give to ho mama mi ndro ama mi yema kama na wonya ba ni sabin produce okoja ne nan ama bi twere ni so ade amane ni nyina yi kwase ba mate sawo Anthony ba fi no want sika 50 million. What 20 million? Who the company so one mass? No, 10 million. How do assassin? What tongue? Who you because me say? Yeah, assassin man soon be about home. Who better? How the same crowd shop him so? Hey, would you ever for the mum? Ever eat him? Anton Beffy won't be. Mammy, wouldn't you cast come couple with Sambro? Go give to Mambosia. Cobondia. Cacobondia. Oda sese kokobondia mami MF4 so mami se wa munso no na ontrana kobondia ne kuno kwase weto no o ma wonu mi obi aka he wuti ne kwa bebeli no wuti bra brante wo ye bebeli no ka kobondia ni frani wa bre se hwabra wa bre na djuma ne so ye o Malady na ye di wo kwa sampa ni wo yi eni ni frani sika kobondia mami enko wa ebre na agobraso emu ya nyame anso akoma ma de obayije no enye papa sanetie Peter Torch owodwum bi wo ho wato dine se belia oso hunu nipa boni ade bi obehunu bi obewia wa wia bokro no asabo ni frɛ na ekro no wodwum no you even rob the blind. Even rob the blind. A woman, Peter, ya call her when I am peasant. Ya call her. Ayo, Sandy Breya, the for Paul Cabra, a day Cassay, if Vian and Nemen so many abre. Crofobin so din sem hunu. Crofobi, Omo din sem hunu, say Grace Giffete, in Hobium. And yet you may be a Suku Johnson. Obia from Nord, oh, Abrepo Johnson. Na meti ni jijisika no yes immigration kwanta ohwim almost onu meti ni moto am kankan na ti kopo se omu ni hobiemu na there be mamu ke kaso no no kwai me say Grace Gate fitefo no won adwumayefo ni nyina ni bia Grace Gate fitifire no ye we de ni de tuntum na so ya adwene ya brofo adwene ikiremu se mo bibifo Africa hanko na kire so obi firi mu an na dwumago Africa musuman no enye na yen Grace Giffete fo ne de ya adwene a ye de kikire sa adwuma no ya brofo adwene se muni mu a yen ya yen nkurofo yi bi ka ho heaven ni kese bi a waje dini ono so ka ho do di sanse mu no ono so ka ese mu ni ho san ono so so abobo pa no mo ka abobo great bi a wo wabon se wona wu a wadwuma be wu a ye di wu a yadwuma ngui to no 5 minutes na esa advert ye wi se media no kran po kan nyina woni program because yo mu ye na nye kire se
ba fa me pa jo se mo school junction wa o hwim school kwantana so pa ye ko baby a na di pa ya brose ko baby a dan fefe adwuma ne so koso ye to asase no ne siye ya de ne so mo sa adokotafo kukuda ma ye she that e me ma sabi e be ma chinchim ha sa de be chimu gyanyina ena mu ayedene so no wasa bo so bi mesrebo a be ma bia ni ho ane be ma de be chimu gyamana ye ye uko grace medifu yi kura o mo be ma wo wei kawane ye de hewo mo ye fanchim gya de mu ba e be mu aye dene ene se so on se medi nya matena ho aton ni ma ho da na o mo ta pen kwada so on se esi awowa ma wo mo titimi duru ba bia okwa na o de ato ano kakra na akwada na ekem ye do mo ko asupiti na ye wade bi wo na de ahebe ma se ma ne ntra ha ni sa ko ni kono no akwada ababa na nyine no ne ye pia kawa no kwachire saa no mo yo no mia mani ya gani metena medi nyono etena kuchala segu ho nyina meni mo kai mo sikuru medi enti heba adwuma no aye se ye no ne se enti se kane no a ukotiti nuru ne ba ya no ayam aso ne so na wo de ye do se ye nya ne saa ye wo factory kese wo ho amfidie gumu ya dokota nyame achedi ode che no oda otimi sunda yenye duru obefa obetia ye beso ahwe no ne dem na ye ko ti nro ne ba ye wo bibi wo ho a ye frɛ ne se formula ani ye di ye nro no enti ono dokota ni no se wo kire wo formula no a na wonya hunu formula ne wia e kina woni ho na woni formula na utimi fa de ye duru no pepepepepepe ma ne ka simple esan ya de enti se wo wakache fo no se wonya ne saa de a ye de na ma be fo kwan so ne ye adwuma enti se nipa no de formula na to ho na so woni ho kura we de amesremu that's right me ye adwuma hwe bilibi enti wo free se de ode ba ye oda ho te asia na kuku ne ho ne ma woni ho da bia ye nto bi ye tonu nye tesi kro no eno a na ene kura de grace gift me a me se mo hwe ni yo na bibi wo baabi free se ma mi free mu yenim adwumayefo no ayi meeting ye kura ye nwanwa so obi ya de na so ba grace gift a oba ya na ho ato no free se ma mi free mu ye nwanwa mpo ebro ya adwene ne yente ase so srokufo a omo so de wo hwem no eso ani nsase ye ka kire wo awo bom awo kire se na me a mete hei me nua panyino we dunsini kase pa wodwo so kwa so na awo aduro bi hoye de to ye de ma ema no to kankan ma no a anidane wo omo so no se ya na mabaase ye no mu a omo nwade ye mempese me de bemu omo o de to no a sebe uja onan no a ye ma wonko tiafi pa so opekuru aba na wo hunu ne ma ebeba efiri ho kono ababa no okokan bi hwe ya obenyem enti me mfa ma sukufo mpanimfo a anida ne ha wo mo na me dem wo mo ye num nyina wo ho a ye de abeboa ma grace gefiti tumpon ankrofo di ho adanse na mote work cancel hunu nu atwemota petroleum Kwame Nkrumah atwemota petroleum Okotis family love international school fe ye wo ho na dokutafo a dokita tete wo mo no ono no pese otete wo mo ntem na oje na home yo enti omu ni mode ukopie dokita Prince Orlando ne fa ye Ghana ne fa ya gege ukotena nanimu a wotum so wa men wotena nanim ne ma waduro kura wotum so yade no ko sanso no ofim obekwa akoto Dr. Ibans osaye sofo na akoto Dr. Ransford okofo mo nsam a wa yenya ukasa kire nwie a wonya nkoye nhwehwemu no kura no wo yade no wotum se ko agegefo ne omo fafuru wo hwemu no se hwefo na omo suruku etutuo no monye no mese na momrama mu hwi obi a so mo no ma bon a ye di enimo de Dr. Gabi obetena Dr. Gabi a ya ne ba hai ukosua abibiduro hu nsem wo Jomo Kenyatta kromo ho Kenya ne fana wo sua ye no yesi obi de na true party asawan hwan sa bre ne yenye bi wo Ghana ha enti Bruni ena so na sinema ne kwa hu me besisi wo Kenya ntokwa kurasi ho wa brem enti
Cello 54 tele. 0543 Tele 2. 32 Cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 246 0246 518 cello tele 003 cello 246 0246 518 cello tele 003 no me ya maboni sisi e eno ye mosap na aburuchirefo bi wo ha na omode danuro so anu omo no no mo so tete nsem bi mesremo ye sa de mosap line no ye bi atum wa aburuchire amanone bia na wogi adubo grace gifete no se utime frɛ utime yoro ko o boys na de aposu yen ye botia ye de aduro no ebe mawo baby a wo bia se de ne ye no dada no a ne to a wa aduro no so mesrɛ mo a grace gifete e free se doctor free mo no na nsa pe ne etumu be ebe kura na chie e free ho eku bi ye ntumu biem ye adwuma da bia free kwasi ada kopem dwada ye ntum anopa no nso kusi anwumre no no na me se ayade sa se nkrofo sesa no ho no wa ma wa ye ho na se nkrofo atore nkyem to yen ebinum jai ekokọ baabi foforo na se wo ho a ne biaba omo aba no mato omo nutu ye koyo ne ye ka se bia ma me na firi mu no de mo betum na se begu ne baabi ye koyen so ya dukadaya enti yasaba ye hu se mo ha kura ye se ne ho ke tena ha ke ho atoye dadaada ampani ampa saafo no so ba no mani age ne se miem se bibi adonsifo nsia ne fo aye ne miem bo se ni nanu ni nansa na ya de na tutu o se se ma ya me ho na won pe we o pe kaya moto am sa age no mese ne biom na free se ya de bia da so bia isoya yi brother fu omo keka se no sebe omo ya de da omo so no ne yenhwe mo amosi grace gift ye wu no wo ya de da mo so ye sebio jimi ne brofo de brother fu eno nko a ne yenhwe de aka bi age so anfa ma ho salo 244 0244 126 123 salo 244 126 123 ana salo 246 mo sapo no mese no na me se so salo 246 518 salo tele 003 salo 246 518 salo tele 003 so for ya beje tendro no ni nyina midima fo se wani amawo a why ne bedi amawo so aye doctor to ya de so me say doctor yi ye wabu akwa gogo 0244774282 Ghana Grove pedwuma ye abrantere ababawa afon no Osun fie no odunum kopmedia senu 0308255775 AY Ahmed Apple Wall aye phone ye yusuo Eye 6X 15 Pro UK use anase inbox ye ton glass protector back glass battery near pad ne de keka hunyina ye otachi man Kumasi station chi Taylor Lane mu ha 0549202032 Oboy ba medical research center ehon ye kro uti oya Dr. Bemichi ye dwuma kakra bia wabre wabeti ehwan kuma bo kinkinkin preka sem powder abomumu ewo 0249761508 Lawson Beverages Company Limited ye jinem the delay secret ka ho ko be Dr. Lawson 0248619999 Gentleman Dental Clinic Oral Care Bia Ubeshe Blesses
polish. Yawa Brepo Junction, Total Filling Station, Chi 0559139582 TIME. Malaria. Join this. Kumabo Kinki. Time HH. Napoli. Esa Martin kama bema jinasu chiribi. 0244-417-669. What made you a Mauda no family famous na yenko? Birthdays no monye Doreen a tria henny. When the day man Mr. Brown Sompa extra and they wouldn't have without saying a Misha the man young queen. But for me bell and so aiding a woda yes ronya Mishira edeman. Asa and sign Mr. Boache marketing neba away. Happy birthday. I'm watching back. Abusia, my tired fair shame if Josie fashion. You bomb so. Come on. But more than say, Ube Pomadia. Oh, say a caba at a dear piano. Then fan comma Josie. Sompa Nkomo. Friend was 0243 433 465 0243 433 465. Ejab wahu away yo NS Boachi Adom. Come on. Baby girl. Yeah, papa. Boachi, you know, my Boachi marketing. Oneni yere. And I want more wish you more baba way. And say, why you bana bema. And okay. I'm wish you more baba way. And Margaret Boachi, or no so next new as the Boachi oninikum no more wish ye bay a strong quatentin and so Eddie Emano. Yanfa calls him, yan sorry. 0554931931 and then I watch yeah mammy my sister Pia woman of faith Baba Besraye was Sompa Nkomo so etetima ai my sister Pia beba Sompa Nkomo so and then I watch ya betetima no bi yanko. Hello hello Batambe original yanko no Masumu Kuchi contractor 1 the command agency system auto security inside the nation Dr. Nelson. How me? I have a question. Namiame, HSA. When the friend and said, when some you knew any crowd of quite a dancing. You say, hey, mammy, you do but you need to know where we say, yes, but we am some free one. But the other people to here. What you need there, mammy, play for 10 million. What Janet, Uncle talk, Uncle to. Mama, but your uncle to study the no heavier. Anyone. Yeah, that's on the decided to Nigeria. Me, I'm saying, then go to below heavier. And the bad man, you have one papa. It's not maybe over piano. Also, I miss Cameron because we about to be the dinner. Said in prayer, and go next and I message the apology. Hello. Hello. Udi entio. Hello. Udi entio. Good evening. The FM Lawrence Obey, police officer. Yentio we. Madam no buy a chance and Madam no buy a chance and oh yeah, a yard betty, the Yana, Papa Najika. Aye. The friend police are crying, come on, fan a picture and send here. This will be a police officer, Mutiriji. In case of sale, don't do it by all means, or the bar around. Ah, BJ. Oh, I. Yadibama pa, na waya boni. Anthony Befi agent. Abuni friend ya jini sika. Hey. Ni pani bi e twa na mo. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello. Well, Papa. Pacho, udi entio. Papa, Obi Ivan school flow na make say. Papa, why am I more for Papa? We need pa boni ni ankasa. Ah, ya mami o ya di si.
ukwa na wote nka hu na woma ni pi o se ko bu na jene kakra na ono adwene hu se dachi bi no da bi odi ni ti betunti waboaboa ne kakra no de ya bia o se mabu na fa ana na ni pa ni pa boni ni sia Oba pa mesire mo kwa umbe faso bia mo faso aba pe ye nyire no no ntia ma me ni tika na ma no wontia wo ma wo mpo koso de yadwuma ko anya mfaso hello na twa to di yentio hello udi yentio anda cho mo ka wa Anthony yetio hello yetio waja Anthony na ni pa no go bi je ni sika o say ara no go bi je ni sika na gwen ya juma na ni ohuna mo ka je abusiafo yede asi na wotwe awie ye maame Reverend Message Danchi obeye district minister Presbyterian Church of Ghana Techimai na ye maame wawie na dwuma a onyame afre ne kone da ahomemu meme ne dai ye kra na chiri kra o Trinity Presby ye ben Techimai Community Center basrefo ye ni abre ye maame nyame de na ye dwuma betete nsori bebre e o Techimai South nti enne ye nyina ye nkamom